Kupata madaraka au cheo ni bahati mbaya sana, hakukupi maarifa ya mambo yote. Kupata madaraka au cheo hakukufanyi kujua kila kitu. Kujifunza kutakufanya ujue kila kitu. Ni bahati mbaya sana ukichagua ujifunze kwa nani. Jifunze kwa yoyote, aliye na cheo, asiye na cheo, ili mradi tu unaamini kile anachoweza kukwambia, hata kama sio kukufundisha, basi kukushauri, tutumie neno hilo, kinaweza kuboresha utendaji kazi wako. Wakati fulani mtu akipata nafasi fulani, anaashumu kwamba wale wote anaowaongoza hawajui chochote isipokuwa yeye. Ukifanya hivyo, utakuwa hujitendei haki mwenyewe, kwa sababu milango ya kujifunza utakuwa umeifunga, na kwa hiyo utakuwa mtu wa kukosea kila siku. Wako wachache tu, tena wengine vichwa ngumu, kwa sababu anacheo, anataka kutembea hewani, anatufanya wote serikalini tuonekane majitu ambayo hatuna huruma, tunapora haki za watu bila sababu ya msingi. That has to stop kwa kweli. Kabisa. Yaani haina sababu. Wewe heshima yako ni kuona tu kwamba una uwezo wa kumfanya mtu fulani asilale usingizi. Halafu iweje? Haina maana yoyote.